Para nós é momento muito importante sobre a nossa tropa que é o ministro de Assuntos Econômicos novo de Holanda, ministro Herbert, e no momento aí nós por deliberar com ele, arriba três temas importantes. Um é o tema de MOU que nós firma com Wageningen, muito importante para de parte do Ministério de Economische Zaken, também dá apoio no pensamento que nos pode chegar a um estabelecimento de filial da Universidade de Wageningen na Aruba. Nós mira sei como uma oportunidade muito grande, não somente para apoiar-nos, no qual nós encorramos na Aruba, no terreno de agricultura, no terreno de natureza, mas também para desenvolver tipo de centro de conhecimento que pode exportar conhecimento da região. E é importante que o Ministério de Assuntos Econômicos mira também a oportunidade que tem para a Holanda de aqui, que o Instituto Wageningen tem uma reputação muito grande da região, por ganhar piso caminho por sair fora de gelo para oferecer serviços de cercania da região. Sei dat algo que o Ministério mesmo apreciar também. Nou, ik heb daar heel veel energie van gekregen. En dat komt omdat ik voel dat er veel ambitie is op Aruba. Dat er in kansen gedacht wordt. En dat er behoefte is om daar voortgang in te halen door samen te werken. En dat past precies bij hoe ik ook denk dat je vooruit gaat. Dus we hebben gesproken over een aantal samenwerkingsovereenkomsten die gesloten zijn. En waarin we eigenlijk elkaars kracht gaan benutten voor heel belangrijke vraagstukken zoals economische ontwikkeling, de balancering op Aruba, door vooruitgang op, ik moet even nadenken, ja, op eigenlijk gewoon waarden die er al is op Aruba en hoe je die verder uit kunt bouwen. Nou, dat zijn mooie onderwerpen, daar werk ik graag aan mee. Wanneer zijn onze papi de MOU, para o qual se trata de pre-clearance de Europa na Aruba, também tema que vai requerer muito trabalho ainda. Tem MOU, KLM, Schiphol, governo de Aruba, AAA, pero tem caminho bacana e nós pedimos minister Economische Zaken também seu apoio para zij. We hebben ook gesproken over inderdaad de manier waarop we kunnen helpen om het terrein van de raffinaderij, om dat weer beschikbaar te krijgen op allerlei soorten manieren voor nieuwe bedrijvigheid. En we hebben daar gelukkig allerlei mogelijkheden in gevonden om die samenwerking ook echt op te zetten. Dus dat is goed. E também nós elaborar com o ministro arriba o tema de refinaria e ajudança, que nós pedimos para algum ambtenaar com muita experiência e conhecimento arriba terreno de governance para organizar destaque público, caminho com botintura ingredientes para garantizar transparência, integridade, forma sólida, mesmo com a chegada de PPP, caminho com por pôr no mercado futuro de refinaria, onde que vai aqui que tem oferta não que tem, aqui que tem possibilidade não que tem, e também para o qual se trata é parte não que o mesmo desmantelar, que nós sente que o Departamento de Economia e Zaken também tem apoio para compartilhar a experiência de esse que o delegar para contribuir de grupo de stuurgroep junto com o local para pôr e desenvolver aqui encaminar. Er zijn allerlei kansen inderdaad om sowieso Aruba tot een soort centrum te maken van nieuwe soort bedrijvigheid. En om daarin ook weer aantrekkingskracht te creëren voor partijen, misschien wel uit Nederland of elders. En daar heb ik weer al mijn steun aan toegezegd om daar weer in verder te stimuleren.